Znate ovako, ne? Dobro večer, pozdravljam vas u ime fotokluba Rijeka. Drago mi je da ste došli u tako lijepom broju. Neka ruku digne ko ne zna Petra Klinajsića. Svi znaju, odlično. Dobro, evo sad ćete imati priliku čuti dosta njegovog iskustva i određene sugestije. Zamolili smo našu Eriku Peran da ostavi svoju izložbu malo duže na zidu, tako da taman se poklopilo da bude i ulična fotografija od Erike Peran na zidu. Bravo Erika! I da se predavanje na tu temu održi. Evo, pa možete početi. Hvala Ingrid, dobar večer i srdačan pozdrav svima. I ja ću nešto reći općenito o toj uličnoj fotografiji, koja je razlika između dokumentarne i ulične fotografije i iznijeti svoja iskustva i sugestije. Ja sam mislio da će biti više mladih ljudi, da će koji se time tek počeli baviti, pa da bi to možda bilo korisno za njih, da će biti ovako prebrana publika, onda bi bio i izbor fotografija napravio malo drugačiji. No, nema veze sve to skupa, mi možemo krenuti. Točno zvoni 7, nisi zakasnio. Bog zvoni sa... Ovo je fotografija koja je snimljena prije 25 godina, kada sam napravio ovu fotomonografiju u Zagreba i kada mi je primio tada predsjednik Sabora, Vlatko Pavletić. I u razgovoru mi je rekao sljedeće. Kako je on tu knjigu dobio naprijed, kako ju on pogledal, kako je oduševljen knjigom, ja sam tu autor teksta, fotografija i grafičkog uređenja i kaže, jutros kad je došao šofer po mene, poslao sam ga da ide kolima, a ja sam došao pješke u Sabor. Jer me je zaintegriralo ova tvoje fotografije, tekst i ja sam htio provjeriti da li ja stvarno ne poznam Zagreb. I kaže, čestitam ti, doista, ja sam otkrio jutros potpuno novu vizuru Zagreba. Jer kaže, tu da sam prošao 1000 puta, ali jednostavno nisam se zagledao u neke detalje, ja ih nisam vidio. Tek ova tvoja knjiga mi je otvorila oči. I čak bili su prisutni i novinari i u njihovom prisustvu je rekao sljedeće, povukao je jednu paralelu akademika Matka Pejića, vi stariji sigurno znate, on je gostoval po televiziji, uvijek je imao neke sličice o Hrvatskoj iz povijesti i umjetnosti, ko što je Branko Fučik imao ovdje Teru Inkognitu na Radio Rijeci, tako na prvom programu. I kaže, ovo me je strašno podsjetilo na njega, jer kaže, on je, znači to je onda bilo prije 45 godina, dobio stipendiju od poljske vlade i napisao jedan esej o Poljskoj. I kaže, do danas nije napravljen bolji esej. Kaže, tako se meni čini da i ovaj tvoj esej o Zagrebu do sada je najbolji esej. Govorim to iz tog razloga, jer to je bila na neki način i prekretnica. Ja sam se do tada više bavio filmom, a od tada sam se nekako više onda posvetio fotografiji. O sebi neću govoriti, ali ovo je jedan snimak iz 1962. godine, kada sam kao pitomac đačkog doma, danas je to Kvarner,
na fotopečat. Naime, tada je dom organizirao za svoje pitomce fototečaj u mjesnoj zajednici Banderovo i ovo je ispred te mjesne zajednice neko od ovih mojih kolega me fotografirao. Naime, što hoću reći? Da meni je ova fotografija jako draga jer je razmak 60 godina, znači to je 62. godine, napravljeno. S druge strane, mogu odmah postaviti pitanje je li ovo ulična fotografija ili dokumentarna fotografija. O tome kasnije kroz predavanje ćete saznati i nešto više. Potaknut akademikom Pavletićem sam onda bi započeo ovo predavanje sa ovim citatom Henry Millera iz knjige Mudro srca, a iz poglavlja Oko Pariza. Pa ja ću to pročitati. Ponekad lutajući ulicama iznenada se preneš i opaža se čudnim veseljem da se krećeš kroz sasvim novi dio stvarnosti. Sve ima svojstvo čudesnoga. Nakon što prođe trenutak zanosa, kako se začudiš kada otkriješ da je ulica kojom hodaš iskolačenih očiju ulica u kojoj živiš. Izlaziti iz granica jednog nepoznatog područja, osjećaj čuda i misterije produžio se u izazov stvarnosti. U takvoj se situaciji događa da čovjek zaista vidi stvari koje prije nikad nije vidio, ne fantastične, zbunjujuće, halucinantne, predmete sna ili droge, već najobičnije, najsvakodnevnije stvari gotovo, viđene gotovo prvi put. Evo, to na neki način bi za mene bila definicija ulične fotografije. Jasno, kako je to rekao jedan književnik. Ovo je jedna fotografija snimljena u dvorani na Zamjetu. Zašto je ona meni zanimljiva? Vidite, kad su ova djeca vidjeli da sam ja prema njima uperio fotoaparat, on je kod njih pobudio neku emociju. A emocija je upravo ključna stvar kod ulične fotografije. Dokumentarna fotografija ne treba biti emocionalna, ali ulična treba. Ulična fotografija je, i recimo ovo, makar je ovo snimljeno u jednoj tvorničkoj hali. Prema tome, ona obuhvaća sve prostore. U principu, ona obuhvaća ljude, ali ona može biti i bez ljudi. Ona može predstavljati životinje, biljke, mrtvu prirodu i tako dalje. Evo, jedna banalna fotografija. Na autobuskoj stanici čekaš autobus, kiša pada i snimiš tu fotografiju. Ovo je recimo jedna fotografija, šta mislite, gdje je ovo snimljeno? U Vrbniku. Dobro, u Vrbniku. Ali u crkvi je to snimljeno, razumijete. Znači, da postavim jedno pitanje. Ko od vas ima ovdje fotoaparat? Svi. Bravo. Znači što je? Ako se želite baviti uličnom fotografijom, onda fotoaparat, bez obzira je li to mobitel, je li to mali aparati, on mora uvijek biti s vama. Ja recimo godinama sam puno puta žalio što sam doživio neki prizor koji bi bilo krasno da sam zabilježio i nisam imao kod sebe fotoaparat. I to se više ne događa, razumijete? Danas, zahvaljujući ovoj modernoj tehnologiji, svi možemo imati mobitel u džepu, izvadiš ga i može s njime napraviti dobru fotografiju. Ulična fotografija ne podrazumijeva i tehnički perfektnu fotografiju. Ovo je prizor, jedan tu iz Rijeke, iz
na autobusnoj stanici. Prizor na Korzu, običan prizor, gdje ova starica prodaje cvijete, đurđe. Ovo je jedan prizor sa Trsata, snimljen 1992. godine. Pa na neki način vraćate u neku prošlost, kako je ta rijeka nekada izgledala. Ovo je Korzo, to je svima vas poznato, jedan šušur. Vidite, ovo su ljudi koje poznam. Vjerojatno većina i od vas koji ste tu prisutni ih poznaju. Normalno, ja sam im se htio javiti, ali oni opet nisu obraćali pažnju na mene, ja sam škljosnuo i otišao dalje. Evo, to je jedan tipičan primjer kako nastaje ulična fotografija. I to je tipična ulična fotografija, to je druga priča koja je njena vrijednost. Ja sada ovo pedagoški iznosim, nije ovo sada neko takmičenje, pa sad ovo je fotografija za nagradu. Nego da shvatimo šta je to ulična fotografija. Evo, jedan noćni prizor ulične fotografije gdje dominira kolor. I zato je ona u koloru. Ovo je još tu, jedan riječki prizor, jer znate gdje je to. Da, to je od Korza kad se ide prema Transibu. Tamo je onaj kafić, danas malo drugačije izgleda, ima ove suncobrane, a zašto s jedne strane ima masu ljudi, s druge strane nema nikoga, šta mislite? Vjerojatno je bilo nešto na liniji. Pa to je ono homo svi teče, razumijete, pa je trasa tuda prolazila, a gore, ono gdje je nekada bila knjižara mladosti, na vrhu što je ova nova zgrada Kokošinjac od Turata, je bio onaj kafić. I to je sa tog kafića, ja sam gore bio i vidim ljudi prolaze, škljocineš i dobiješ jednu zanimljivu fotografiju. Evo, ovo je sa ovih stepenica kod Bunavije u slikama. Na prvi pogled te zbuni fotografija, kad gledaš neke detalje, onda ćeš prepoznat da je to rijeka. Ali izgleda, jer tako, malo drugačije nego što je standardni prizor. Jer ja sam dosta fotografija radio za razglednice rijeke i tako dalje, za ove kuće. Ovo je jedan prizor iz Vrhnika, ali što je ovdje ključno? Ključno osvjetljenje, razumijete? Prema tome znači što je? Makar je ulična fotografija u principu škljocanje, ali ti moraš imati veliko predznanje da biš mogao napraviti uspješnu